Om Swastiastu, Rajeng sore sareng sami, semeton titiang, Bapak Ibu, Suryan titiang, majeng ring bos suara saking Bali niki, Putu Supartike, matur sukseme antuk galah doaning sampun nyawisang majaring padewekan titiang jagi nyarengin program wacen. Wih, wenten Pak Gede, suksema Pak Gede, wartawan sastrawan Bali Utara, koordinator DSB suksema niki. Ledangang niki settingannya niki agak berbeda niki. Duaning ring jabu niki wenten sabeh enten Kang Yang ring kamar manten gitu nggih. Titiang jagi nyarengin program sane laksanakan oleh Suara Saking Bali. Niki nalar majeng ring Sanggar Burat Wangi matur suksema wenten aji Raku Kusuma rike wenten ring Pustaka Ekspresi majeng ring beli Made Sugianto matur suksema naler. Majeng ring beli Made Adjanole niki sampun nyawisang dawab niki menongeng dari rumah naler sareng Kadek Soni Apis Cayanti suksema niki nyantosang Putu Supartike niki nenten nengok-nengok niki. Nggih, titiang jagi ngewacen sampun wenten 8 nggih, 8 sani nyingakin iki cerpen membahasa Bali kasurat oleh titiang memurde Pak Gubernur genten niki sampun suwe pisan niki cerpen niki kasurat daweg zaman-zaman nulis ring Bali Orti niki sane mangkin tiang jagi wacan rajeng mirsayang nggih anggen kenten ngibur idedane sareng sami. Sareng sami nggih suksema niki sampun sayang titiang jagi awawaning wacan. Pak Gubernur Imade Astike. Jayo mantri tuun uli sedane anyar nganggo jas kedas mesepatu pantopel selem ngelelang sopire lantas markir montore ento dibeten punyan sengepure atuk. Jayo mantri lantas macelep ke pekarangan umah ane ada di Malun Banjari. Kita masih pengawal nih ngintilin ulidori. Jayo mantri lantas mekaukan wireh umahe ane celepine suung mumung. Tu sing ada jatme ane menyacakin. Mime dije. Ne raga ketut mulih adis wong kene umahime keto Jayo mantri gelul-gelur mekaukan negak di bale sekeneme peliatne paling cara kedis puh rengas nanging ane kau kine tu sing masih ada teke
menyajakin. Ngar, coba tengok ibu ke belakang, mungkin lagi di dapur. Jayo mantri nunen Pak Sangar ajudane, apang nureksain di paon. Nanging konden atindakan Pak Sangar mejalan saget ada nengok anak tua uli koren umahe si kaje. Kulitnya subuh keriput, boknya lantang ubanan. Nanging nu rencang ngidayang majalan makin Jayo Mantri. Laut negak di sisin Jayo Mantri ini. Menkengken mi. Subuh kena hang pangideh raga ane dibi. Menyak jani meme bareng ngajak tiang ke kota. Suud meme ngoyong di desa. Pedalem meme dini tu sing ada anak ngerunguang. Gitu Jayo Mantri nyumunin memunyi. Me santri mendep tu sing nyautin petakon pianak ne. Pelihatnya joh sawat cara togong mederek di batu bulan. Nanging lima kenawannya tu sing nengil-nengil nyig sigang mako selem digigine mewarna barat. Yen meme nyak ngoyong di kota, sinah lakar teduh hidupe. Ngoyongin rumah gede. Ditu meme bareng-bareng ngoyong ngajak mantun meme ne, ngajak cucun meme ne, ditu masih ada. Subuh ado pengayah liu. Ditu nyidayang ngajeng ane jahan-jahan. Apang tusing ngajeng jukut lik-lik angus lan nasi selodogen. Buine yen meme mekito melali subuh ado sopir ane lakar ngatehin meme dah-idah. Meme tinggal nyambatang dogen pengideh meme ne. Ketut sinah lakar ngisinin. Menkengken me nyak ngoyong ditu sapetekan raga mulih mai gumanti lakar makpagin meme. Kito Jayo Mantri ngerum-rum me santri. Legang. Meme tu sing nyidayang ngisinin kenah ketute. Apang meme nyak ngoyong di kota. Lungan subuh meme ngoyong dini. Meme tu sing bisa nongos di kota. Buine pedalem umahe dini yang kalain sinah lakar mulu tu sing ada ngentasin. Umahe ane tongosin ketut di kota ente. Tuah umah bahan nyileh. Sinah akajab ketut lakar ngoyong ditu. Yen ketut suud dadi pejabat, sinah buen lakar mewali ke karang gedene ne. Nah me, yen keto pengideh meme raga tu sing memaksa. Jani raga lakar mepamit. Enggal-enggal. Wireh ben jebos ada meeting. Jayo Mantri bangun ngalahin memene. Kito masih Pak Sangar nuktugen wulidori. Pak Sangar muka kang pintu sedane. Jayo Mantri mecelap. Sedane lantas nambreng ngungkabang bok rurungi. Me santri bengong. Mecukang gidat. Ningalin pianak ne megedi. Buku gitu. Beh.
malenan jani ketut sekat dadi pejabat. Tusing buin memolos cara ipidan. Jani subo dadi jatmo penting. Dadene liu anake ngantiang. Iketut jani subo gelahang aja anak liu. Tusing meme dogen ane ngelahang. Gitu me santri ngemik-mik pedidiana. Nah ulian demen berpolitik sing gitu. Jayo mantri jani dadi orang nomor 1. Dugase ento makejang anake dot dadi gubernur. Makejang anake dot dadi gubernur. Jayo mantri liu anake nyumbungan. Liu mase anake ngajumang. Ipidan setonen dadi pejabat. Jayo mantri bintet ngikut mai ngikut kemu. Nah minat subot kita jayo mantri lakar man galah ngamel jagat. Nanging ulian pejalane ento kudang tanding gumi kaden subo telah adepe. Anggono gene, anggone kampanye. Aget masih jani jayo mantri seken-seken dadi pejabat. Hidupnya tenang. Ngelah umah dinas. Ngelah mobil liu. Ngelah panja, ngelah sopir, ngelah bis, ngelah kecer masih liu. Nanging ada masih kurang. Wireh memene tusingnya marengin ngoyong di kota. Telung tiban tengah subuh lewat, jayo mantri tusing taen mulih ke desa nengokin memen. Ulian bes kaliwat sibuk dadi pejabat, tusing maan ngitungang reramo. Nah aget me santri sedina-dina katimpalin oleh luh latri. Ponakane aninya anteng nengokin ke umahne. Loh latri anggono ubad sepi ngajak me santri. Nah buku galah jani. Me santri lantas dot kepeken tenten tebu. Ya diapin subetua me santri nu nyidayang mates melali kepeken. Pekan ene ada di kota Karang Sumedang. Me santri kemu menekin bemo mewarna gadang. Mayah telung tali rupiah ejeg subuh nekat di malun pekene. Me santri tusing lakar mau belanja dogen. Nanging gumanti lakar masliahan anggono ngilangang ibu bayun. Di tengah pekan me santri milu masuwuk ngajak anake mau belanja. Makejang soroh dagangi di pekan delokine ngajak me santri. Ye saja. Mare inget buin telun nak dinane otonane iketut. Meme lakar ngainang Banten nya nawang iya nyak mulih lakar motonan. Me santri lantas nyeluksuk mau belanja nganginang ngauhang ngalinang dagang eteh-eteh Banten. Jaju apem, gegine, biu susu, apel barak, pir beline ajak me santri.
Me santri lantas ngojok dagang canang. Iyo dot meli bungo cempaka lan bungo samsam. Nanging dagange subuh miken magimpes matutup. Padahal nu liu canang lan bungane ane tonden madep. Dados kegeson kenten bu, tiang ukano numbas sekar niki. Nggih me, nanging ledangang me, tiang engal-engal jagi matutup, tiang ningeh orte saking kepala pasare, male jebos lakar wenten peninjauan pasar oleh Pak Gubernur. Tiang dot metemu ajak Bapak Gubernur disakiti dane ten ngeliwatin dagang ngantiangi. Dot mesalaman, dot sajan mesalaman. Nanging musim corona ten dados mesalaman. Kitor tan dagang-dagangi mekejang dipeken. Mekejang nagih dot mesalaman ngajak Bapak Gubernur. Saja buku munyin nih mekejang stusing dagang canangi dogen saget ado rombongan teke ke tengah pekene. Rombongan teke ke tengah pekene. Mekejang mau baju dinas tur kawale teken petugasi. Ditu lantas dagange megrudugan makir rombongan pejabatnya aneh mar teke. Nah melenan ngajak me santri jok perjani meken bunga. Rikalu ningalin pejabatnya aneh teke. Iyo lantas bareng nyeruak kalangan dagange lantas mekaukan. Tut, ketut jayo ngudiang cai sing tain mulih ke desa, mai mulih dengokin meme kapah-kapah. Ne meme subuh beliang cai eteh-eteh Banten, buin telun kaden gantin otonan cai ni. Gitu me santri kau cara anak budo. Mekejang dagange kedek ningalin munyin lan solah neme santri buku gitu. Me santri mau balik bingung ningalin mekejang dagange ngedekin pada ikane. Dagang canange lantas makin me santri. Weh me boyo je pianak memenen tuh niko wantah Pak Gubernur. Dan nike ketut jaya pianak tiangi. Gitu me santri nungkasin. Ten me nike sampun madan Bapak Gubernur ane tuturang tiang iwau. Nike pianak tiangi. Iketut jaya mantri ane tusing taen buin mulih ke desa. Me santri buin negesin. Puput matur suksemo niki. Nggih wantah sekadi punika tiang sampun usah ngowacen cerpen sane kasurat oleh tiang imade astike ring ebi mawaste astike tulang gadang. Matur suksema majang ring semeton sareng sami sampun nyingakin titiang ngowacen cerpen kirang langkung titiang nunas ngering renesin nampure titiang ngawanin jagi ngucapang matur suksema majang ring beli putu Supartike ki bos suara saking Bali matur suksema pisan
naler sarang sami Bapak Ibu guru, semeton, teman-teman, para mahasiswa yang saya banggakan. Matur seksema nggih sampun ningakin titiang ngewacen cerpen. Niki cerpen bawa niki nggih. Wastane manten cerpen gitu iki bawa wenten sane lantangan malih ngenten benjang pungkuran titiang jagi ngawawanin malih wacan dumadak niki pupulan cerpen titiang niki gelis niki terbit niki wenten beberapa niki cerpen membahasa Bali sane sampun munggah ring koran ngenten kami nanging durung mainin pengirim ke Suara Saking Bali. Mudah-mudahan niki gelis ngenten Pak Putu niki. Nggih suksema dumadak-dumade terhibur minjang pukur titiang wawanin malih. Terima kasih titiang sinap untuk parame santi. Om santi 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 om. Wih akeh niki.